Недела, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. 20-та јубилејна емисија од новиот циклус емисија во Центар, кои се емитуваат на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Гости на вечерта: Звонимир Трајковиќ, поранешен советник на Слободан Милошевиќ, на Радован Караџич, еден од лидерите на косовските срби, човек со одлична биографија, одличен познач на геополитичките прилики на Балканскиот полуостров и во делот на Југоисточна Европа. Пред 2 години имавме интервју со него, кај што го анализиравме планот на германците за поделба на Македонија. Значи, пред да одиме со новото интервју, 2 минути од интервјуто пред 2 години, за да можеме да направиме влез во новото интервју. Господин Трајковиќ, дојка сте советник на Милошевиќ, Да. и на Радован Караџич, Да. имате средби со високи представници на сите мокни странски служби Да. и на странски држави кои се заинтересирани на просторот на поранешна СФРЈ да се створи тоа што треба да се створи. Врз база на тие разговори со дел од представниците на странски држави и странски служби, вие правите одредена карта. Таа карта ја дели Македонија на 2 дела. Еден дел, поголемиот или 2/3 од Македонија, припаѓа во раце на Албанија, 1/3 во раце на Бугарија. Да. Тоа е малку различно од тоа што нели бугарите смета дека треба да се случи. Тие смета дека 2/3 треба да припаднат во раце на бугарите, 1/3 во раце на албанците, или тоа што Лавров минатата и предминатата година во Руската дума го кажа дека Македонија ќе биде предмет на поделба на Бугарија и Албанија. Од кога е оваа карта? Што вие Тоа е из ја објавувате? обавештајних извора, немачких обавештајних извора, ајде тако кажем. Чува карта е резултат на вашите разговори и контакти со германските служби. Па со тим разним службама доđete до сазнања шта они планирају. Значи, таму линијата помеѓу бугарскиот дел на Македонија и овој албански дел е помеѓу Велес и Свети Николе. Да, углавном тај дел. Има Tu je granica, ali ono što je najgore, vi se ne pominjete da postojite uopšte. Kao Makedonија. Kao Makedonija, kao narod Makedonije. И што е темата на вечерта или темата на оваа емисија? Дали Косово лежи на милиарди долари? Дали рудното богатство на Косово се мери со стотици милиарди долари? За тоа разговараме со Звонимир Трајковиќ. Звонимир Трајковиќ, се говори дека постои одреден договор за Косово до 2025 година за експлоатација на ураниум. Дека сите битки всушност се водат околу Косово и за Косово е токму околу експлоатација или тој договор за експлоатација на ураниум. Има ли некоја вистина? Вие сте човек кој е од Косово, кој бил советник и на Милошевиќ, кој бил еден од лидерите на косовските срби доле. Има ли нешто вистина во тие работи? Има. Косово има jedno veliko nalazište uranijuma. Ono se nalazi između Đakovice i Orahovca, kako da taj otprilike prostor. I tada su Amerikanci tražili još od Đinđićeve vlade da potpišu neki preliminarni ugovor kao o istraživanju tog ležišta. I taj ugovor je potpisan, koliko se ja sećam, do 2028. Počeli su oni tu malo da istražuju, međutim, taj rudnik nikad nije otvaran, zato što smo mi na Fruškoj gori imali rudnik uranijuma koji je radio, bio formiran kao rudnik i tako dalje. Зборуваме за СФРЈ. И Да, Титово говорим, време. да. Значи, во време на Јосип Брз Тито има Тита, два рудника. да. Еден на Фрушка гора, еден I jedan bio na Kosovu dole. Косово, I Џоковица. Tito je rekao, ovo, pošto je velikog kapaciteta, ima puno uranijumske rude. Овој што е во Џоковица со поголем капацитет, mnogo veći, nego ovo što je 4 puta nego ovaj kod Fruške gore. 4 пати повеќе. Da. On je rekao, to nemoj da otvaramo, sad da diramo, zato što nemamo gde da potrošimo toliki uranijum, a da izvozimo, pravit ćemo probleme kome da izvozimo sad. Da li da dajemo Amerikancima, da li da dajemo Francuzima, da li da dajemo Rusima. Ono, kaže, bolje ovako mi eksploatišemo taj kod Fruške gore za neke naše potrebe, za Vinču. Vinče i tako. Jeste, tako dalje. Значи, за да нема проблеми со американци или со руси, да немamo na međunarodnom planu. Им го продавал ураниумот. Tačno. Овој рудник е Џаковица не može, ne eksploatiše. Во време на Тито, значи, не функционира.
se stava pod mraz. Jeste, ali Amerikanci su imali sve te podatke. Ima satelitski snimki, čak nije, ima geološki. čak nije ni skrivano to, da tamo ima veliko nalazište uranijuma i tako dalje. Tito to nije skrivao, ali nije želeo da otvori rudnik. Sad, kad su sve događalo, što se izdogađalo, Jugoslavija, se slučao 5. oktobra i dođe Đinđić na vlast. Pitali su i Miloševića za taj rudnik. Ovo ima trašano značenje. Jeste. Pitali su da li može da se dobije da rade ispitne radove, da vide koliko je to, koliki je procenat rude u... Da li se isplaća? Da se isplati eksploatacija. Ги прават ли тия истражувања? Им дозволили? Ne, Milošević nije dozvolio. Milošević ništa nije dozvolio, ajde da tako kažem, od tih privrednih aktivnosti. Ima još jedna predivna ponuda. To je za Drina, pretpostavljam. За Дрин, да. Ке збориме за тоа. Значи, сега за рудникот и за Косово да ја анализираме целата ситуација. Onda kad su smenili Miloševića, onda su Amerikanci došli i sa Đinđićem dogovorili da im on da saglasnost za ispitne radove, takozvane, tako se to zove, do 2028. Значи до 2028 година. Da. Sad, pošto su oni nasilno odcepili ovo, oni su se nadali da će sa kosovskom vladom da sad sklope ugovor za tu eksploataciju i rad uopšte uranijuma. Што покажуваат истражувањата? Овој рудник што е во Џаковица, кој е 4 пати поголем од рудникот за ураниум на Фрушка гора, може ли да се вадат пари? Може ли да се прави профит? Што покажуваат истражувањата? Istraživanje pokazuju da tamo ima. Oni su iskoristili još istraživanja iz SFRJ. Znači, koji ima geološkite istraživanja na SFRJ. Da. I još su nešto radili svojih istraživanja. Ali sve je stalo zato što nema kvalifikovane radne snage da bi se otvorio jedan takav ozbiljan rudnik. Значи, нема меѓу албанците на Косово квалифицирана работна сила и менеджмент кој ќе може да го работи тој рудник. Ljudima izgleda vrlo prosto. Eksploatacija rude. Međutim, to je seriozna работа. To je vrlo složen posao i tamo nema ni dovoljno inženjera, ni dovoljno tog stručnog osoblja. Sad se još u rudnike spuštaju ozbiljne mašine, ozbiljna tehnika i tako dalje. Nema ko s tim da radi. Стекојќи, тие приказни дека Косово лежи на огромни пари, огромно рудно богатство, не само овој рудник за ураниум, кој нели таа руда ќе се користи во тие нуклеарни бомби, во нуклеарната наука, за нуклеарни електране, за свашта. И така натаму. Претпоставам дека врз база на тој рудник за ураниум, јас колку што сум слушнал, германците сакаат да направат 4 големи нуклеарки на територија на Косово, кои би биле со капацитет поголем од Џердап, например, една од нив, ко 4 Џердапи би била. Немају потребе да праве нуклеарки. Знаете, има два огромна, ali stvarno za svetske razmere ogromna nalazišta. Kosovski bazen lignita i Metohijski bazen lignita. Na Jaglem. Na Kosovu, da. Mi smo istražili i kopamo samo kosovski bazen. Metohijski nismo ni pipnuli. Значи не е ни чепнат Метохискиот. Не. Значи сега што зборуваме и бројке што ќе кажуваме само за Косовскиот. Само за Косовски басен. Косовски басен, запамтите, има истражених, значи све знамо де се налази. Документирано. Документа, да, то се озбиljne istraživanja, rađena još za vreme SFRJ, za vreme cele Jugoslavije. To je 170 milijardi tona lignita. 170 milijardi toni. I ono što je tu super povoljnost, lignit se nalazi od 10 do 60 metara dubine. U zemlji, ispod zemlje. Znači, skinete 10 metara zemlju i kopate ugalj. To je super jeftina eksploatacija. I sad, $3 se zaradi kad se tona lignita sagori, na primjer, u elektrani i proizvede struje. Pa, znači, na Kosovu samo ugalj
vredi, samo ugalj u kosovskom bazenu vredi 3 puta po 170 milijardi dolara. To je 510 milijardi dolara vredi samo ugalj. Nemci su tačno hteli da naprave, ali ne atomske, nego ove termoelektrane na... Termoelektrane, Sakar. Termoelektrane su hteli da naprave na taj lignit. Zašto? Siemens proizvodi perfektne termoelektrane od 800 megavata. To su ogromne termoelektrane. Gardosiji. Jeste. Gradus. Blok. Sadašnji blokovi na Kosovu su od 320 megavata, francuske proizvodnje. Znači, skoro 2,5 pati poveke. Jeste. Oni su hteli naprave 5 komada, 5. po 800 megavata, to je 4000 megavata. To je kao 4 đerdapa. I da se ta struja izvozi Nemačkoj, fino. Nama će. Pola Germanija. Pa- Da bide snabdena su struje. Dobro, ona troši mnogo struje, ne bi bilo pola, ali značajna veoma stavka, vrlo. I em bi uposlili svoj Siemens, svoju fabriku, da napravi tu opremu i tako dalje i ovo, em bi ovde imali eksploataciju vrlo jeftinu i tako dalje, ali sve je to stalo zbog jednog ali. Nema sposobnih ljudi da vode takve elektrane, da kopaju taj ugalj, da ono. Jer krupovi bageri su i danas na Kosovu. To su nemačko krupa. Ti bageri za površinski kop. Trebate da imate inženjere, stručnjake koji znaju da barataju time. Znači, to rudno bogatstvo, sad kada da kažete, leži tamo. Kosovo ima 27 rudnika. Skoro svih ruda. 3 rudnika zlata ima. Kosovo. Da. Zašto kažem 27? 5 rudnika su olova i cinka. Ali kao prateća uz olovo i cink idu srebro, zlato, ono. Kod nekih rudnika ide kobalt, wolfram. Kod nekih rudnika ide čak i platina. 7% белот е процентот на руда. Da, ali to su ti najbogatiji rudnici, to je Ajvalija, na primjer. To je od Prištine 10 km. На ниво на африканските Da, рудници. to je i najbogatiji rudnik u Evropi. I on ne radi. Zašto ne radi? Нема кадар. Nema kadar. Pazite, Nemci su napravili, nisu Nemci blesavi, Nemci su uradili ovako. Kaže, Srbija ima kadar, Makedonija ima kadar, Crna Gora nema kadar, ima mafijaše, a to mi ne treba im, razumete, Albanija nema kadar, i ono, Bosna i Hercegovina ima kadar, može da se nađe. Dovoljno. I sad, to su 3 tačke gde oni mogu da investiraju. Jer ako on dovlači inženjere, stručnjake iz Nemačke ovde da rade, onda mu se to ne isplati. А и кој би дошол? Pa dobro, kažem, Koji bi došao? neko bi došao možda, ali za neku veliku platu. Neki Nemac. Посебно што овде треба сериозна бројка на експерти. Tačno, to su To su sistemi, to su sistemi. Nijedan rudnik ne može bez bar 500-600 ljudi. 1000. То бар организација, Yes. фамилија, селење, правење Tačno, така. to košta. I sad, tamo gde god nema radne snage, školovane radne snage, ne može da se razvije. Сакате да кажете дека нас не ставија во овие групи околу Европска унија влегување или не влегување? Čekaj, sad ću da kažem. Zato su vama stavili rampu za uzlazak u Evropsku uniju. Oni hoće da vas upakuju s Albanijom, razumete? Малку Косово. Jeste, to, da li pola Kosova da uzmete, ajde, nije problem, razumeš, sve će oni to da naprave, ali kad na celom tom sad prostoru, kad vas upakuju s Albanijom, onda ni vi nemate dovoljno radne snage, kvalitetne. To znači Меркел велеше, не може само Македонија. Jeste, to je to tamo. Bez Albanije. Tako. Ona hoće, zašto? Oni su uložili 4,5 milijarde, 4 milijarde i 800 miliona, Nemci, samo Nemci, ne Evropska unija, u Albaniju.
I ništa nisu napravili. Nije Albanija, znaš, skočila. Trebala bi. Повеќе од 1 милион луѓе им се иселија. To je to. Ако не и повеќе. Znaš li zašto? Ne treba Nemcima, oni koji znaju da kopaju jarak, rov. Nemcima treba malo školovanija radna snaga da možda upravlja mašinama, danas su... Господине Трекоvić, значи тамо има милиарди рудно Na богатство. Kosovu, da. Значи милиарди рудно богатство. Ali, Не само што има милиарди, кои ние би биле надвор од Европска унија. tačno, sve bi bilo lepo da Значи tamo не мора ima, ни еколошки стандарди да da tamo исполнуваме. ima jedno 100.000 stručnih ljudi, inženjera. Ке направите рудници, Јес, ке направите јес. Sve će oni термоелектрани, ке направите било што друго, струја, Тачно. рудници, злато и така On натаму. hoće inženjera. Цела валкана индустрија ќе се ја донесете Македонија, Косово, дел на Албанија, Tačno. ќе правите огромни профити, а никој германец нема да се жали на загаденост. Jasno. Нема да се жали на... Struja će lepo da ide Da ide tamo, tamo. a nama će da ostane pepeo i dim. Така е. И ќе се гушиме, ќе се зголемот Jasno. пулмолошки Onda će da nam заболување. izmišljaju neke kobajagi, ekološke filtere, ovo, ono i tako dalje. Не, тие ќе ни направат еколошка катастрофа и после ќе ни продадат еколошки филтри Eto, за да можеме здраво да живееме. За да Jeste. можеме здраво да живееме. Znači, pazite, to su interesi velikih zemalja. I mi ne može da pobegnemo od toga. Што Трекоvić, Tu nema ništa drugo. кој јас ве слушам вака? Molim? Кој јас вака ве слушам? Значи тамо на Косово Da. има 1000 милиарди, како тоа се нарекува, билиони, Jest. билиони, значи. Bilioni dolara leže u zemlji, ali da bi ih izvadili, treba da imaju bar 10.000 inženjera. Oni nemaju ni 2.000. Затоа е битката околу Косово. Меѓу другото. Pa pazite, u Africi postoje i dijamanti, i zlato, i svašta i ovo. Ali, nikako da eksploatišu to. Zašto? Pa ne zna onaj crnac kako to da radi. Dok mi naučimo crnca, pa dok ga disciplinujemo da bude radnik, pa dok on stekne inženjersku diplomu, pa dok stekne iskustvo, prošlo je 40 godina. Трекоvić, ако ова сега го ставиме во еден контекст Da, на ово што се случува сега da. со недобивање датум за преговори за Македонија и Албанија, ако ова го ставиме, нели, дека тамо има огромно количество на рудни, наоѓалишта и богатства, нема работна сила или школована, квалифицирана работна сила, тога значи ние би имале некој третман на колонии. За Франција, за Германија, посебно за Франција. И тоа што било до распаѓањето на колонијалниот систем, Втора светска војна и после Втора светска војна, би се направило сега во Европа. Би имала Европа неколку кругови, најбогати, помалку богати, овие што се средни, Полска, Чешка, Бугарија и ние како колонии. Така ли да ве разберам? Čak ni Bugarska, ni Rumunija neće ući u tu pravu Evropu. Неги ко конобари работат, Јест. ко конобарки работат, Јасно. возачи возат Да. камиони, исто ко нашиве што прават. Šta se tu događa? Macron, francuski predsjednik, je bio vrlo iskren. I on je rekao ovako, na balkanske zemlje, taj zapadni Balkan, kako ga Što oni ne je zovu, vlezan- što ne je vlezan, bolje. Jeste, a da. Ne mogu da uđu u Evropu u ovakvom sastavu nikako. Тоа значи Босна, Косово, Србија, Srbija, Албанија, Albanija, Makedonija. Македонија. Зошто? Зошто, на пример? Kratko i jasno, on je vrlo jasno to rekao. Bosna prima migrante, teroriste, ovo, ono, levo, desno, Муџахедини, mudžahedini, така ги дефинира. Криzni. Повратници од Сирија. Така имаше. jeste, tu je bomba koja može da eksplodira svakog momenta. Фрагилно, трусно подрачје. Jeste. Kosovo, druga bomba. Тие се неодржливи ко држава. Da. Не може да се Ne može само da да se- одржи, jasno, апсолутно. Da. Albanija i Makedonija u stalnom nekom... Па гледате, Албанија не може локални избори да направат.
on kaže u nekom sporu političkom, ovom, onom i tako dalje. Nije ime smeniti, smo defokusirani, smo dezorientirani. Srbija sedi na dve stolice. Rusija i Evropa. Rusija, Kina, ovo, ono, jo. I on kaže, te zemlje ne mogu u Evropsku uniju. Zašto? Oni od Srbije, Makedonije očekuju da budemo brana, da ne prodiru ti i Sirije i tako dalje. Povratnici, ISIL i tako na bjegalci. Ali, ne može da disciplinuje Šiptare na Kosovu, Albance, pardon, na Kosovu. Albanci u Albaniji, oni idu sad preko Albanije, pa idu u Bosnu, pa idu u Hrvatsku, u ovo. I on kaže, tako nesređene zemlje. Niko ne gi saka. Neće, ne mogu da uđu u Evropu. Znači, ne puštat su Valkani čizmi i cokuli da im lezemo u Evropa. Jasno. A nas ne natera ime da smenime, vidite. Nas ne natera ime. Može ovo da ni go kažat. Pa vi ste može ovo da ni go kažat. Mnogo je počesno. Ne može me da ve primime. Nikad vam velika zemlja to neće reći. Ja sam bio savjetnik četvorici predsjednika. Im si izvinom na Kumanovki, ve? A ova ne laže od Kumanovki. Mislim, ima jedan bit svoj. Ne da su slagali, nego će tek da vas lažu. Ušte poveke? Ja, normalno. A imame i kapacitet da ne lažat. Imame, nije kapacitet da ne lažat i da ne vozat kako sakat. Ja razumem vašu povređenost, jer promeniti ime države nije tako jednostavno, niti je pod. Oni traže da promenite istoriju. Oni traže sve da promenite, čovječe. I opet nećete ući u Evropsku uniju. I na kraj narodot ki osmenime. Ki ni sisili narodot v Evropa, na našo mesto ki ni naselat od Sirija, ki ni naselat od Bliski, od Istok, što Znate šta sad tu se događa? Oni kažu ovako, ako zatvorimo to, neće Makedoniju da primimo, nećemo Srbiju da primimo, nećemo da primimo Bosnu, nećemo ovo. Iz Srbije će da beže oni najpametniji, najbolji lekari, inženjeri, ovo ono, da bi dobijali bolje plate. Iz Makedonije ćemo da dobijemo bele, ne crne, crnce iz Afrike, nego ne one iz Indije, nego bele Evropljane, mi smo Evropljani. Dobit ćemo isto tako školovane kadrove, jeste, dobre majstore i tako dalje i tako dalje. Oni koji dođu da kopaju iz Makedonije neće moći da dođu. Znate zašto? Zato što mu je jeftiniji crnac. Crnac će da radi za mnogo manje pare. I oni su to sve lepo izračunali. Matematika. Matematika, čista. Oni gledaju svoje interese. Šta hoće Macron? Macron hoće da napravi Evropsku uniju, sad su sklonili Englesku, da se ona direktno tu ne petlja, Brexitom. Englezi su proglasili Brexit, ali su napravili grešku. Dobro, to je njihova stvar. Ali sad Macron hoće da iskoristi tu priliku. Nemci su još uvek okupirana zemlja. Amerikanski trupi. Jasno. Štimavo Germanija. Baze su tamo, američke, NATO baze i tako dalje. I onda je tu Francuska... Jedinstvena nuklearna. Jasno. Sila. Ona sad hoće da diktira Evropom. I Macron kaže, mi ćemo da napravimo prvi koncentrični krug, tu će bude Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija, možda još neka zemlja. Razumete? I to je taj krug koji će da gazduje. Drugi krug će da budu Italija, Španija, Portugal i tako dalje, možda Češka ili nešto slično. Treći krug će da budu Poljska, Grčka i tako dalje i ono. Četvrti krug Rumunija, Bugarska, te zemlje koje nemaju specifičnu težinu veliku, a mi da budemo priključeni članovi Evropske unije. Mi, znači, klasične kolonije. Klasični koloniji. Jeste. Kako Mozambik. E sad, pa čekaj. Kako Čad, Gornja Volta. On to želi da napravi. Jer se bori za svoju zemlju. Pa kaj imenovat imena država? Samo u Afrika. Zaire, Kongo, Zaire, Kinshasa. Jeste. I ovde oni prave svoj Kongo.
И ние им дозволихме да не го сменат името. I tačno. И сега викаме не третирате како Африка. Па како да ве третират како африканци си го смените? Sami smo mi sebe doveli na poziciju Afrike. Така е. Razumete? Nismo razumeli da ni Nemci, ni Francuzi, ni ti vodeći, da kažem, krug u Evropskoj uniji, nije teo nama da pomogne, nikad, nego je hteo da nas eksploatiše. Па видите, вамо на Косово има стотици милиарди Tačno. неојалишта. I šta će on onda da Овој не uradi? знае, овој не знае да ги користи. Čekaj, ali on kaže ovako, Srbija ima Полесно dovoljno rudarskih inženjera, nekih pošalje na Kosovo, da meni eksploatišu rudu. To oni hoće da naprave. Da iz Makedonije dođu inženjeri na Kosovo. За Siemens da može da pravi Jeste, profit. da za Siemens može da radi. To je njihov interes. I oni to čak i ne kriju. Ali naši državnici, čekajte, posle Kira Gligorova, vi nekako niste imali nekog jakog državnika, autoritativnu ličnost i ovo. Kiru takva stvar ne bi mogla da promakne. Svatate. Nikad on ne bi prihvatio da promenite ime. Da budete na tim, da kažem, u klečećem položaju kad vas oni pritisnu i tako dalje. Jer oni u suštini vam ne mogu ništa. Mi imamo malo bolju poziciju zato što sad su iza nas stali Rusija i Kina. I onda možemo malo više da kažemo nećemo. A vi nemate nikog iza sebe. Morali ste da izgradite. Vaši državnici. Ги имавме американците, но само за прием во НАТО. Ma kakvi Amerikanci? Само за прием во НАТО. И тоа од нивни причини, за да бидеме прва линија на конфликт со Русија. Amerikanci vam nikad neće biti prijatelji, jer oni nemaju prijatelja, oni rade, ako mogu da vas eksploatišem, 1.000.000 godina, ja ću 1.000.000 godina da vas eksploatišem. Prema tome, ne kažem ja da su Rusi sad mnogo lepi, mnogo fini i tako dalje. Ali Rusi ne ispostavljaju nam neke zahteve koje mi ne možemo da ispunimo. Ne mešaju se u politiku, neće da smenjuju Vučića ili da postavljaju nekog Peru ili nekog Žiku i tako dalje. Hoće da radimo na nekoj relativno ravnopravnoj osnovi. Hoće malo i da pomognu, daju nam neko naoružanje, nešto i tako dalje i ovo. Hoće da glasaju u Ujedinim nacijama da stave veto. Околу 25 минути помина во еден здив. Ја уживав во овие 25 минути од интервјуто со господинот Звонимир Трајковиќ. Тука ќе направиме мала пауза со најава што ќе може да гледате идниот четврток во емисијата во Центар на YouTube од 22 часот, 2 или 3 минути од таа емисија која ќе емитуваме идниот четврток и потоа продолжуваме со интервјуто со Звонимир Трајковиќ. Željko Ražnatović Arkan ви беше командант. On je komandant Srpske dvoriške garde, on je osnivač garde, osnovuje gardu, vodio je gardu, učestvuje u svim akcijama, nijedna akcija nije vođena bez njega, sem na Kosovu. Na Kosovu nisu htjeli da ga Sloba Milošević i Jovica Stanišić nisu htjeli da ga puste na Kosovo. Iz kog razloga nikad nisu mu objasnili kao vezano za Šiptare, ovo ono, tako da on, iako je on bio čak držao i taj klub iz Prištine, kako se već izvao, ne znam, ni bitno, na Kosovu znači nije bio, inače bio je svuda, bio je u Slavoniji, bio je u Bosni, bio je u Dalmaciji i kažem, nijedna akcija nije bila bez njega, iako je Legija kasnije, kad je došao 1992. godine, pokazao svoje ratne sposobnosti, bar ja govorim za sebe, ne govorim za ostale, jer meni nije teško kada pogrešim da se izvinem, nije mi teško da priznam ljudima koji su bolji od mene, nije mi teško da im priznam. Ja kad sam video šta Legija zna kao vojnik, ja sam se postideo što sam uopšte dobio čin pukovnika, jer ja za njega, kad sam video šta on zna,
ja bi otprilike trebao da dobijem čin desetara u to vreme, jel? Ali o tom potom, to su činovi koje smo mi koristili u ratu, jer ja sebe sam smatrao privatnim vojnikom, privatne vojske, iako smo non stop bili sa policijom i sa vojskom u ratu, nismo mi posebno nešto. Ali posle rata, ja volim kad me i dalje zovu Čika Mile, nisam ja više ni pukovnik, nisam ja sam sad i dalje Čika Mile Ulemek, tako me zovu, jel? Iako mi je pravo ime Mihajlo. Полковник Михајло Улемек. Jeste. Еден од најблиските соработници на Желјко, Ражнатовиќ Аркан. Колку време сте со Аркан во тие специјални единици? Pa od 90. godine, kad je osnovu 91. pa sve do 96. И доаѓаме до прашањето на сите прашања или прашањето за $1.000.000. Што ќе биде понатаму со Македонија и како Македонија да се спаси, да не биде колонија на Европската унија, односно да биде периферија на Европската унија. Како Македонија од земја која се врти околу масата да застане да биде земја која ќе седи на истата маса. Сме Трефич. А ако на Косово има такво рудно богатство, Да, кое се мери во стотици, илјадници, милиарди долари, да. тоа го знаат и русите. Тоа го знаете и вие Србите. I imaju Rusi sve svoje. Tu je sad problem. Pazi, nije problem, nego tu je ta ključ, razlika. Rusi su ne država, oni su kontinent. To je najveća država na svetu. Ima apsolutno sve svoje. Školovanu radnu snagu da to eksploatiše i tako dalje. Ko nema? Evropa je potrošila sve resurse. Evropi treba, Nemcima, Francuzima, tim Italijanima. Тука е решењето на ребусот. Sad, Evropa bi po logici stvari trebala da nam malo da povoljnije uslove, da nešto, da bi mi ušli u Evropu, da bi mi dali te svoje resurse na eksploataciju i tako dalje. Međutim, oni kažu ne, to je stoka koju treba samo da biješ. Jer, pazite, resursi su se nekad eksploatisali na taj način što su tamo tukli robove. Nisu im davali veće plate. Nego udri, korbač. Tako nas tretiraju. И што понатаму? Mi mora... Еве, ние ко Македонија го сменивме името. Не добивме тоа што го очекувавме. Го продадовме, знаете, ко некое семејство или фамилија која чувала златен накит за не дај Боже. Доаѓа децата да се школуваат, или треба да се прави свадба, или не знам, треба да се гради нова куќа, или потрошени се парите, и вие го заложувате тој златен накит. Очекувате со тоа заложување на златниот накит да ви се врати, да може да застанете на нозе и да влезете на нова фаза во вашиот живот. Ние го направивме тоа. Името беше тој златен накит кој го чувавме за не дај Боже. И го дадовме. На крај не добивме ништо. Или добивме ветување дека во иднина можеме да добиеме нешто. Vašem bivšem predsjedniku vlade, Gruevskom, ja sam jednom prilikom bio u Skopju predno, ja mislim 3 godine otprilike, rekao, nemoj da ideš tom linijom ka Evropskoj uniji. Probajte da napravite malo bolje odnose sa Kinom i Rusijom. Da imate, niko vam ne brani da imate dobre odnose sa Evropskom unijom, ali da imate dobre odnose i s ovim. Neki balans, da. Tito varijanta. Jeste. Mnogo ste mala zemlja. Vi ste 2 miliona. Mnogo ste mala zemlja da bi vi mogli da vodite neku samostalnu politiku i tako dalje. Da budete, jeste. I završi u Budimpešta. Tačno. I sad. Ovo i drugov? On kaže, ne, on se više orijentisao na tu međustranačku borbu. Da li će pobedi VMRO DPMN ili ova stranka ili ona stranka, pa ste Ohridskim sporazumom se obavezali da druga stranka u vladi uvek bude albanska stranka, što nema nikakve logike. Znate, ja ću da pravim vladu sa onim strankama
koje su najjače i s kojima mogu nešto da napravi. To su za Amerikanci nametnuli, razumete? I sad, on se igrao, ja kažem, moraš da sasečeš te priče o prisluškivanju, o ovome, onom, iznesi sve. To, ajde, da vidimo, šta je to prisluškivano, ko je prisluškivao, do detalja uradi istragu. Svim snagama, imate vi snage da uradite takve istrage. On je teo da, pa ne daju me da se dogovorim sa Amerikancima. Slušajte, sa Zapadom, ne možete da se dogovorite nikad. Razumite već jedno. Ja sam radio u IBM-u, u američkoj firmi, 16 godina. Sad, oni su me učili kako da vam slomim nogu, a ne da se dogovorim s vama. Svatate, to su velike imperije koje hoće da eksploatišu zemlje, ne da se dogovaraju. Kina i Rusija imaju mekši pristup. Oni hoće da se dogovaraju oko nekih stvari. Vi možete da izvučete, po meni, strašne beneficije od Kine, jer im treba tih 200 kilometra od Đevđelije do Kumanova, do granice sa Srbijom, da naprave isto brzu prugu, da naprave ono. Kupili su luku Pirejs, kupili su tehničku luku Solun. Razumijete? Pa nisu oni kupili da bi se kupali tamo, nego da istovaraju robu. Da preko vas brzom prugom do Budimpešte guraju kontejnere. Vi, da im postavite sad neke, ajde, pomognite malo, a mi ćemo da napravimo tu prugu, ovo ono, daćemo neke povoljnije takse za transport robe i tako dalje i tako. Na tome igrajte. Jer vi ste na mestu, geografskom mestu, gde trebate Kini. A Kina je velika sila. Например, државниот секретар Da. на Соединените американски држави пред еден и пол месец. Bio je i rekao, to ne dolazi obzir. Никако Jeste, pa normalno. Од Грција да купувате енергенси, Jeste. енергетски да се поврзите со Грција, Mi а да внимавате со ćemo da vam кинески... prodajemo komprimirani gas Да, u Grčku, on je 50% skuplji nego ruski, od nas da kupujete. A Kinezima da ne date da prođu tu. да, тоа се корумпирани. Не со тие збори, меѓутоа чим ви речи или штом ви каже внимавајте, тоа значи дека ги третират ко одредени корумпирани кредити, корумпирани сделки, и тоа беше пораката. 2 пораки беа пратени и тие 2 пораки беа пратени пред македонскиот државен врв. На тој начин Možete da uđete, slušajte. тоа беше најава дека ние треба да прекинеме Razumem со ja sve to. кинеските кредити. Kao što А oni дури hoće... една од првите одлуки на македонската влада, нова на Зоран Заев, беше да ги преиспита кинеските кредити за автопатишта во Република Македонија. Па вие гледате тука у Србија се води војна во наводници, дали Бехтел или кинески кредити ќе користите. И тоа е конфликтот, што е нов. Bechtel je dobio da radi jedan poprečni autoput od, ajde kažem, od Kruševca, od Pojata na ovom autoputu, sad ste prošli Pojate, od Pojate pa Kruševac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Kraljevo pa do Čačka. Da poveže koridor 11 i koridor 10. Ovako, kao presek. To je dobio da radi Bechtel. Zašto? Zato što su oni dotle doterali to, da su počeli da prete. Dajte nam jedan posao, jer dali smo 3 posla Kinezima da prave autoputeve. E sad, dajte i nama jedan posao. E sad, Vučić je imao tu jednu povoljnost. Kad imaš već nekog iza sebe. I on je rekao, dajte iste uslove kao Kina, pa ćemo da vam. I oni su morali da daju sa 1,8% kamata.
Минатата емисија имавме одлично интервју со Давон Штерн, човекот кој важи за најдобар експерт за нафта, нафтени деривати и нафтени стратегии на Балканскиот полуостров. Остана околу 1,5 минута интервјуто со господинот Штерн, токму на тема односи помеѓу Македонија и Балканскиот полуостров со Кина, односно каква е кинеската стратегија на Балканскиот полуостров. 1,5 минута Давон Штерн, а подоцна продолжуваме со Звонимир Трајковиќ. Државниот секретар на Америка Помпео кажува две поенти. Едната поента ја анализиравме, тоа е енергетски се врзиме со Грција. Втората поента вели коруптивни се кинеските кредити. Немојте да земате кинески кредити кои се коруптивни за да градите инфраструктура во Македонија. Стравот на американците од Кина е толку голем за да може државниот секретар да даде така тврда изјава, бидејќи две траси, едната према Грција, едната према Албанија, во Македонија се изградени со кинески кредити. Nisam pozvan da komentiram šta gospodin Pompeo govori, ali ja bih postavio pitanje gdje su ti krediti koruptivni? Jer ako su oni koruptivni u Kini, šta se to tiče Hrvatske, Makedonije i ostalih zemalja koji koriste te kredite? Ukoliko mi dobivamo Pelješki most ili autoputeve ili bilo šta drugo šta Kinezi grade, jeftinije nego što bi dobili na drugoj strani, zašto bi to ne bi koristili? Prugata od Budimpešta Bilo do koja. Atina. A ako postoji korupcija u Kini, onda se vi s njima obračunavajte u Kini, a ne preko nas. Međutim, istovremeno, dok se tu govori o koruptivnim kineskim kreditima, Amerika upravo sada sprema novi pakt, trgovinski pakt sa Kinom, koji bi opet pomogao da se ekonomski odnosi tih dviju zemalja pomire. Di je tu problem koruptivnih kredita? Prema tome, Amerika često zna imati jedan otklon prema drugima i reći zabraniti nešto, nemojte raditi jer su oni loši. Razgovarajte s njima, ne s nama. I ako taj koruptivni, nazovimo ga, kredit nije u Makedoniji nikoga korumpirao, onda to nije problem Makedonije. A zašto Makedonija ili Hrvatska ili bilo ko drugi ne bi koristio jeftini kineski novac? Zašto ga oni daju jeftino? Treba njih pitati, međutim, dok god on nama ide u korist, mislim da ga mi moramo koristiti. Многумина сметат дека проектот Дрина, тежок 18 милиарди долари, кој американците го стават на маса 1991 година, можел да ја смени историјата на Балканскиот полуостров. Со Звонимир Трајковиќ, до крајот на оваа емисија разговараме на тема што е проектот Дрина и зошто тој не беше реализиран. Спомнавме Дрина. Да. Или наевте проект Дрина. Да. И ево неколку ваши интервју велите дека од Милошевиќ, некаде почетокот на 90-те години, Tačno 91. било барано да даде зелено светло за проектот Дрина. Da. И според вашата анализа и проценка, тоа ќе го оставило на власт. Што е проектот Дрина, на пример? Pazite, mi imamo, ostao je neiskorišćen jedan od najjačih energetskih vodenih potencijala u Evropi. Sliv Drine, to je Piva, reka, Tara, Lim i Drina. Na njoj može da se izgradi ukupno 28 hidroelektrana. 28. Ukupne snage preko 4.500 megavata. Значи нешто пандан Nešto na ovdje pandam Siemensovi jest. na Sad, Kosovu. najidealnije da imate 4.500 megavata instalisane snage u hidroelektranima I u i termo. 4 u termo. Pa, ako nema vode, ima ovo, Ima ima jagnje. ugalj. Ako ima dovoljno vode, onda se ovo malo smanji, proizvodnja I se balansira. Jest. I to je najsigurnija proizvodnja. To je proizvodnja sigurna kao čelik. И Милошевиќ не дава. Sve su to Amerikanci nanjušili. I ja napišem kao savjetnik jedno pismo General Electricu, američkoj kompaniji. Tada Rusi nisu predstavljali 91. nisu predstavljali... Да, бе клекнути на Jest, колена, pali su. Јелцин, Jest. Козиријев и така. Kinezi nisu bili ni približno na ovom nivou i tako dalje. I mi nismo imali kome da se obratimo. I ja kažem, daj da se obratimo General Electricu, to je jedna izuzetno velika američka kompanija, Jevreji je drže uglavnom, razumeš, a oni će da nađu pare preko banaka za tako da se izgradi 28, na primjer, hidroelektrana. Oni su došli, pogledali to što sam im ja poslao, sve, pogledali, pa onda došli i rekli,
mi bi izgradili oko 18 hidroelektrana, ove druge su neke male, to ih nije interesovalo i tako dalje. To je bilo opet negde, tu nešto, oko 4000 megavata. Jer su oni hteli da malo više podignu brane i da imaju veću akumulaciju vode i tako dalje. Čisto pomalo investicija, da imate ali gore to je dole bila isti efekt. investicija u ono doba od 18, negde oko 18 milijardi evra. Dolara. 18 milijardi dolara. Milijardi dolara. E sad. To i za Jevrejite je mnogo. Kako ne? To i za Jevrejite je mnogo. To zašto su oni bili ozbiljno zainteresovani? Zato što je došao predsednik borda General Electrica sa celom svojom ekipom. Pa za ta para i treba predstavljati na borda. I došao je kod Miloševića, ja sam tu samo bio sa strane, da tako kažem. Milošević je vodio glavnu reč, ali sam ja normalno pripremio Miloševića šta to, zašto, kako, ono i to. Nije došlo do sporazuma, zato što je Milošević bio tvrdoglav. To je više. Ja kažem, daj im koncesiju na 25 godina. Pazite, to je bilo 91. 9 godina, evo već 3 godine bi istekla koncesija. I ke be vaši. Bilo bi naše. Ali, kad je ceo sliv Drine, njihovo vlasništvo, ajde tako kažem, tih 25 godina... Ni vojnake nemaš. Ma kakvi bre, to ne sme da se ratuje, ne sme metak da se opali. I to 500 km prečniku, ne jer treba da prodaju struju. Oni ne prave to za ukras, nego da prodaju struju u zapadnoj Evropi i tako dalje. Tad bi i Makedonija bila zaštićena na određen način, i Bosna i Hercegovina bila, i Hrvatska, i ono. Ovako, mi smo ostali da nam Nemci kroje kapu. I onda su Britanci, kao stari mangupi, nas vukli za nos, izvodili besne gliste, a Nemci udarali korbačem. Nemcima je uvek bio najinteresantniji Balkan. I onu kartu, prošli put što smo pričali o podeli Makedonije, to je nemačka ideja. Nije ni američka, ni ničija. Zašto? Nemcima treba taj izlaz, taj put. I Albanija, i Makedonija, i Srbija, Nemcima treba. Ne Francuzima i tako i tako. Englezima ne mora. Amerikancima uopšte. Ali Nemcima jako treba. I Nemci to tajno rade. Ali to Nemci često puta rade preko drugih država. Preko Britanaca, preko Francuza, preko Amerikanaca i ovo. Sad, Drugi svetski rat se vodio da bi Nemačka dobila kolonije. Sad, nisu oni odustali, nemojte da mislite da žele i danas da imaju kolonije, možda u nešto drugačijem obliku, politički drugačijem, ali opet kolonije. Im trebat. To, normalno. Istrošeni se. Jasno. Ostareni se. Jasno. Nemat resursi, nemat luge, to im je neophodno. Ne sakat vo nivno društvo, ne sakat vo nivna ekipa, no ne sakat kako neko što će raboti za nivna ta ekipa. Tačno, brate. Neće onda budete ravnopravni vi s njim. Da ne smena masa. Tačno. Neko je koska bi dobile. Jes. Ti je bijelo to meso bi go jadile, jadile, imate a nije krilcata, jedno naprimjer. 300-400 evra plate, eto, to ćemo da I vam da smo dajemo. zadovoljni. Jeste. Nemojte mnogo da galamite, pravite nered, ali na posao redovno da idete, da radite kao roboti. Po potreba, da vidime granica, tačno, koje da štitite od... Koje brani Evropska unija od odredine delaca. Pazite, čak neće da daju. To je dobro scenarij. Ni pare da mi kupimo te helikoptere, da kupimo vozila, da možemo da branimo tu granicu. Ne daju pare. Ne, vi dajte pare. Tako vi kao zona Zamfirova. Skupe su pare. Da, a mi će da vas podržavamo u tome. Mi ćemo da aplaudiramo. I što ponatamo? Rusija dojde tuka, istovari je s 400, pa vrati. Se sondiraše teren. Trebaju vam
Кинезите се тука, веќе имат поделено по средина картата на Балканскиот полуостров. Najbolje, pazite, najbolje da se zakačite ponovo za vagon koji se zove Srbija. Zašto? Kina ovde sad ulaže mnogo u fabrike, hoće da otvori 50-ak fabrika, velikih fabrika i tako dalje. Kupila je Železaru Smederevo, kupila je Bor, sad otvara drugi rudnik u Boru i tako dalje. Mi bi mogli da prođemo kao zajedno. Makedonija, ova putna ta i železnička infrastruktura, taj put svile, otvorili bi Kini, Kina bi vam dala i kredite, napravilo bi tamo 10-15 fabrika, to je za nju smešno, to je šala. Svatate, digla bi vas ekonomski. A morate malo da se oslonite, da otvorite, da oškrinete vrata Rusima, da vas štite. Čovjek, nema ko drugi da vas štiti. To može da sprovede čak i zajedno. Ne mora da to bude neka velika, ko zna kakva strategija. Ne morate ni da pravite neke političke zaokrate, neke lomove i tako dalje. Ćuti, priča je jedno, a radi drugo. Sad. Vučić to pokušava, ali smo mi sad došli do tog stadijuma da Rusi kažu čak, pa ne možemo tako. Ne možemo da mi poklanjamo oružje, da vam poklanjamo avione, da vam poklanjamo ovo, da vam poklanjamo ovo, a vi onda idete kod Makrona, klečite kod Amerikanaca i ovo. Daj malo da to uravnotežimo. Ne traže oni da oni vladaju, nego da se to uravnoteži. Put Makedonije da spasite državu, jedini način, verujte mi, je da se malo više vežete za Srbiju. Zašto? Zato što Srbija nema teritorijalne pretenzije prema Makedoniji nikakve. Narod vas ovde vrlo rado prihvata. Mislim, 70-80% Srba nema ništa protiv Makedonaca. Bugari već imaju potpuno drugačiju strategiju, politiku. Oni bi hteli da vas pripoje. Mi vas ne pripajamo, bre, ništa. Albanci bi hteli da vas ako može unište. Razumete, da naprave veliku Albaniju. Zašto je Nemačka protiv velike Albanije? Nemci shvataju. Napravit će se velika država koja nema nikakve kadrove, koja nema ništa, gde ne može ništa da se radi. I oni kažu ne može. Oni im kažu ne može. Germanija. Nemačka, da. Jer zašto? Pa napravit ćete katastrofu za Nemačku, ako proširite sad jednu teritoriju, napravite neku veliku državu, kadrovski nesposobna, organizaciono nesposobna, kako god pogledate nesposobna. I sad oni imaju jednu veliku rupu, šta da rade s tim? Zato im ne daju da formiraju veliku Albaniju. Ali, kad dođe do momenta da li su za podelu Makedonije između Bugarske i Albanije, oni će reći da. Не само да, немци. Не само да, него поддржат. Ова беше емисијата во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитани гледачи. Ви најавам ново дружење во четврток во 22 часот. Верувате, одлична емисија има во четврток во 22 часот. До четврток, пријатна вечер Македонија, каде и да си.